Dobro jutro, Hrvatska! Poželio vam je Amerikanac s kenijskom adresom. Da je znao kako će iz karakteristične brzine za istok Afrike polako morati ubaciti u turbo europsku, možda bi pobjegao glavom bez obzira i izgubio se u nepreglednom bijelom tirkiznom raju. Samo 30 km od Mombase nalazi se jedna od najljepših plaža na svijetu. Dobrodošli na Diani Beach. Kilometri bijelog pijeska, topli tirkizni ocean, lezi pod palmu i uživaj. Nema hvatanja mjesta pod suncem, strepnje nad ručnikom i novčanikom. Sve što ste dosad znali o plimi i oseki, ovdje zaboravite. Ocean ispod ekvatora ima 1000 lica. Bezbrižno brčkanje u azurnim pličacima s pješčanim dnom sigurno je sve do koraljnog grebena, koji obalu štiti od velikih valova i onog najvažnijeg, opasnih stanovnika dubina. No ako baš volite izazivati sudbinu, na vlastitu odgovornost zaplivajte preko koraljnog grebena. Vratite li se nakon susreta s opasnim velikim stanovnicima oceana, rado ćemo vas počastiti ručkom. I to u jednom od 10 najboljih beach barova svijeta. Cijene su ovdje i onako za naš džep simbolične. 40 razbojnika i Alibaba udomaćili su se na Diani Beach. Umjesto pustošenja vašeg džepa, pružit će vam daleko više. Hello. Hi. Moram vam priznati da se u ovoj spilji osjećam itekako prirodno, itekako doma. Ipak sam ja cura s Krapine. Očito nimalo slučajno zalutala u kolijevku čovječanstva, kako antropolozi nazivaju Keniju. I dok jedni grade muzeje, drugi iz ničega stvore jedan od 10 najboljih i najljepših restorana na svijetu. Doživljaj za pamćenje, kao i jedinstveno mjesto Diani Beach. Ovdje svatko brine svoju brigu i ne mari jel trava u susjedovom dvorištu zelenija. Ovdje je samo nebo granica. Letjeti je lako, letjeti se može svakako, a oni to rade ovako. It's about the freedom of being on the water, using the wind to power yourself, so it's a natural sport. You've got a freedom to do whatever you want. We've got nice strong winds, warm water and big beaches, so it's good conditions for learning to kitesurf, also for experienced kitesurfers. Is it dangerous sport, kitesurf? It can be. Someone that hasn't learned how to do it and tries to do it without proper instruction, then it can be very dangerous. Najgore što vam se može dogoditi jest da neplanirano na krilima vjetra posjetite Madagaskar, Zanzibar ili neku palmu. Sve češća natjecanja pravi su vatromet adrenalina i konkurencije. There's not enough female competitors to really be able to give myself a really good competition. I'm always together with the men who some are like too good to even bother. I think I inspire a lot of men as well because they're like, she can do it, then I can do it. Very easy to learn on this equipment. The 4-line depowerable or 5-line depowerable systems. To learn is very, very safe. So the sport is more commercial these days. Women and children are very good at learning. The correct body position on the board, a lot of students get that very wrong. They always want to lean forward or they always want to pull the bar in, but that's not the case. You have to do the opposite. And what? How? Leaning back, putting your bum in. Bolje da se ja ipak držim mikrofona ili kuhače i pospremanja. Kenya at the moment I think is ranked around 3rd or 4th in the world as one of the best kite surfing locations. It's great for safaris, but it's also great for water sports. Kombinacija kojom se mogu pohvaliti rijetke zemlje. Svatko će ovdje naći zadovoljstvo po svom ukusu. Iznad oceana, ispod njegove površine, u zraku ili na mekoj zelenoj travi jednog od omiljenih okupljališta golfera cijelog svijeta. Ljepota terena, prirode, tišina i moja golf lekcija svela se tek na brojanje rupa. Najpoznatije safari odredište svijeta pružit će mnogo više.
Svaki novi dan novo je putovanje, što i znači riječ safari u prijevodu, po magičnoj zemlji na istoku Afrike.